Turagarutse nanone ku mirongo y'urugamba ndababwiza ukuri ikintu cyitwa imirwano M23 niba izi ntwaro yarazikuye mu Burusiya, niba yarazikuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba yarazikuye muri Iran, niba yarazikuye muri Israel, ndababwiza ukuri ikintu cyitwa ibitwaro biremereye ku mirongo y'urugamba ara mu gihugu cya Kongo. Ubu birimo birakomanga ku buryo bukomeye cyane, ubu birimo birohereza ikintu bita amakompre yo mu rwego rwo hejuru, n'imirwano yahereye mu gitondo kugira n'aya masaha, n'imirwano ifite ubukana buteye ubwoba. Bamwe mu bantu bari ku mirongo y'urugamba bari kuvuga yuko umutwe wa M23 ushaka gufata uyu mujyi wa Sake, ikindi kandi ugafata uyu murwa mukuru wa Karehe. Ubwo nimvuga umurwa mukuru wa Karehe nicyo bita Minova. Ikintu cyitwa imirwano yo ku rwego rwo hejuru mwabantu mwe ndababwiza ukuri inshuti bakunzi bamba TV Rwanda, ikintu cyitwa imirwano kuva mu gitondo abaturage babuze uburyo bateka, abaturage bagiye mu nzu bafunze, ikintu cyitwa umusirikare wa FARDC, ikintu cyitwa umusirikare w'umurundi, ikintu cyitwa umuwazarendo mu FDLR barimo barasheringa ku buryo bukomeye cyane. Ubwo ndi kuvuga Sake kubera ko Sake hari ikintu cyitwa amabomba aremereye cyane. Ni ukuvuga ngo ikirere cyahindutse umukara kubera imwe mu myotsi ndetse n'uburyo ibyo bibomba birimo biratigisa imisozi, bikarindimura imisozi ku buryo buremereye bitewe n'ibyo bitwaro biri guturuka ku mpande zombi. Si M23 si FARDC barimo baramisha nta kintu na kimwe bitayeho. Ikintu cyitwa imisozi bakigize ku gasi ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi ni nako aho bita Minova. Amakuru dufite kugeza amaginga ya nuko abasirikare ba leta bamaze gutegura ubwato burenga 100. Abaturage bo bamaze gukuramo akarenge kabo. Ikintu cyitwa imirwano hariya Minova nacyo kiri ku rundi rwego. Mu makuru turimo turakura hariya Minova, amakuru ari kuvuga yuko M23 yamaze kwinjira mu mujyi wa Minova. Ubu tuvuga n'ikintu cyitwa imirwano iri hagati na hagati hariya Minova. Bivuze yuko umutwe wa M23 bishobora kuza kurangira n'ubundi ifasha uyu mujyi wa Minova kuva yamaze kwinjira mu gice kinini cy'umujyi wa Minova. Uko niko ibintu bimeze aya masaha hariya ku mirongo y'urugamba. Gusa ndaje notore buri kamwe kose tuzenguruke bimwe mu bice bigiye bitandukanye, turebere hamwe uko imirwano ihagaze ndetse n'uburyo M23 iri kwitwara ku mirongo y'urugamba, ndetse tunarebere hamwe uburyo FARDC iri kwitwara ku mirongo y'urugamba. Ariko kandi tunarebere hamwe ikintu cyitwa abaturage bagowe ku rwego rwo hejuru, ikintu cyitwa urusaku, ikintu cyitwa ibisasu biremereye birimo birabahitana ku buryo buteye ubwoba. Bimwe mu bintu biteye inkeke hariya mu gihugu cya Kongo, ndetse kandi bikanatera inkeke ku bihugu by'amahanga bikomeje kureberera ibintu biri kubera ku butaka bwa Kongo. Reka duhere ahangaha ku mbibi z'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ikintu cyitwa Karehe bidasubirwaho umutwe wa M23 mu buryo budasanzwe bw'amayeri menshi. Umutwe wa M23 wamaze kwigarurira Numbi. Ayo makuru yo byamaze kumenyekana ko umutwe wa M23 kugeza amaginga ya ari wo uri kugenzura Numbi. Sa ku gace konyine M23 yafashe ari za Karehe kubera ko yamaze no gufata icyo bita Rumbishi, ifata n'agace bita Bitonga. Utwo duce twose ni tumwe mu duce tw'ingenzi hariya muri Karehe. Ariko kugeza amaginga ya umutwe wa M23 urimo urasya, urimo urakubita utababarira, urimo urapima mu cyico, urimo urababaza bikomeye cyane uruhande rwa leta. Ubwo ndavuga FARDC ndetse n'abambari bayo. Bimwe mu byo abantu barimo barashingiraho, barimo baravuga ngo uyu mujinya M23 ifite ni amagambo ya Antoine Kisekedi Chirombo. M23 yamaze kubona yuko ikintu cyonyine gishobora kuzatuma iyi ntambara ihagarara ari ugukubita itababariye igisirikare cya FARDC. Ikindi kandi M23 igafata biriya bice byose byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. M23 ni igishaka ibiganiro. M23 yamaze kuvuga yuko idashaka kuzajya ku meza amwe na Antoine Kisekedi Chirombo. Ni nyuma yuko Antoine Kisekedi Chirombo areza gatuza ku buryo bukomeye cyane, akabwira abadiplomate yuko adateze kuzagana n'umutwe wa M23, akavuga yuko yaba ari ukurenga umurongo utukura.
akavuga yuko niyo M23 yarwana ikagera ku muryango we atakemera kujya mu biganiro n'umutwe wa M23. Akanongera akavuga yuko niyo M23 baba bari gukorogoshora ngo mu gisebe cye bamusaba yuko agomba kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 atabyemera. Ibi ngibi bishimangira yuko bita Antoine Kisekedi Chilombo yamaze kumaramaza, yamaze kwambarira urugamba, ndetse kandi yuko iyi ntambara igomba guturishwa n'ibitwaro biremereye. Ibyo rero bakunzi bamba TV Rwanda nibyo turimo turabona ku mirongo y'urugamba. Abantu barimo baribaza bati iyi ntambara iraza guhagarara bigenze gute, ibi bisasu biraza guhagarara bigenze gute, ku mutwe wa M23 wongeye gukaza ingamba, ko Antoine Kisekedi Chilombo yongeye gukaza ingamba. Aho bita Minova hari ikintu cyitwa imirwano yo ku rwego rwo hejuru, ikintu cyitwa ubwicanyi bwo mu rwego rwo hejuru, ari nako abaturage barimo barahohoterwa, ari nako abaturage barimo barasahurwa. Uko kandi bimeze ni nako Sake bimeze, kubera ko ndaje tujye Sake murumirwa ibintu biri kuhabera. Sake ibintu birimo birahabera byo ni ibindi kubera ko bimwe mu bitwaro turimo turabona birimo birohereza amakompura, turimo turibaza ahantu byavuye byatuyobeye. Ibi bitwaro biri gukoreshwa hariya Sake byaturutse kuko Nyagase byaturutse he? Kubera ko ni bimwe mu bitwaro biremereye birimo birasheringa ku buryo kubita umusozi ukabona umusozi urarindimutse, kubita umusozi ukabona habaye ku gasi, kubita ikintu noneho hari bimwe mu bimodoka by'intambara biri kubanza bikohereza ikintu bita igisasu kimeze nk'umuriro uteye ubwoba, ku buryo icyo gisasu kirimo kiragera ku musozi hejuru kigacana urumuri rw'iminota nk'itanu. Aho rucanye urumuri, ubwo abasore ba Antoine Kisekedi Chilombo, ubwo ndi kuvuga FARDC, bakahita bamisha y'amakompora ku buryo bukomeye cyane. Ubwo na M23 niko irimo iraroha mu byerekezo n'ubundi birimo biraturukamo ibisasu bya FARDC. Uko niko bimeze aho bita Sake. Ndagaruka ngaha Minova mbere yuko nsubira Sake, kubera ko ndababwiza ukuri izi ni update. Ndavuze ni ntago njyama nababwiye ibi bintu, nta kindi kintu nakora n'abagejejeho uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba, kubera ko intambara yamaze gufata indi ntera ku buryo bukomeye cyane. Aho bita Minova, M23 nyuma y'uko yigaruriye uyu musozi wa Rukara, yaraye ikubise ku buryo butunguranye igisirikare cya FARDC igisanze ku musozi bita Burangiza. Numwe mu misozi miremire, ndetse kandi amakuru avuga yuko iyo iri kuri uwo musozi ushobora kuba wakora ku ndege. Mu gihe indege iri guca hejuru wayikorezaho ibiganza byawe. Aho ngaho niho abasore cyangwa igisirikare cy'umwijima cyari gisanzwe kiri. Intare za Sarambwe zazamutse ikintu bita buninja, bazamuka ikintu bita buyoka, gahoro gahoro bagiye gushiduka. Intare za Sarambwe ziri kubasagura mu gatuza, ari nako barindimuka bamanuka birukanka ufashwe n'igiti. Intare za Sarambwe abasore rwose bahagaze bwuma, bakora ikintu bita gucucuma. Bacucumye abasore ba Antoine Kisekedi Chilombo, ariko ndakubwiza ukuri abarokotse n'imbarwa. Byaje kurangira umutwe wa M23 ufashe uyu musozi wa Burangiza. Uyu musozi ndagira ngo ngutindeho gatoya kugira ngo wumve uburyo uyu musozi ufite ikintu kinini usobanura. Uyu musozi kuwufata byari bisobanuye yuko M23 yamaze gufata Minova, kubera ko umuntu uri kuri uwo musozi abagenzura neza buri kimwe cyose kiri gukorerwa hehe Minova. Iyi Minova ni umurwa mukuru wa Karehe, ni umurwa mukuru wari utuwe n'abaturage. Ikindi kandi bikanorohera igisirikare cya Antoine Kisekedi Chilombo ndetse n'iriya coalition kubona support ya bimwe mu bikoresho, kubera ko bimwe mu bikoresho bakoreshaga byambukiraga hariya muri Kivu bigakukiraho bita Minova. M23 kuva yafata uwo musozi, mu makuru dufite guhera mu masaa 3 rwatangiye kwambikana ku buryo buteye ubwoba. Ikintu cyitwa imirwano, M23 itangira kuvunagurira mu mavi, ari nako irasa mu mutwe no ku mutima, kubera ko nta kintu M23 irimo irakora. Nishaka ibintu byo kuganira, nishaka ibintu byo kuvugana, kuko bamaze kumenya ko Antoine Kisekedi Chilombo adashaka ibiganiro. Binjiye mu mujyi wa Minova barasa ku buryo buteye ubwoba. Barasaga ahantu habiri, ni ku mutwe ni ku mutima. Mu buryo buteye ubwoba amakuru dufite nuko M23 nibura umujyi wa Minova 60% yamaze kuwukandagiramo. Ibi birashimangira yuko M23 mu minota mike turi bwumve yamaze gufata iyi Minova bidasubirwaho.
ariko njyewe nanavuga ni yamaze kuyifata kubera ko yamaze gufata 30% by'umujyi wa Minova. Ayo niyo makuru agezweho ku mirongo y'urugamba, uko niko ibintu bimeze hariya Minova. Ndakubwiza ukuri M23 irashaka gushyira mu kaga gakomeye cyane umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, kubera ko bimwe mu bikoresho ndetse n'ibindi bintu bakeneraga byacaga ahangaha Minova byerekera muri ibyo byerekezo byose. M23 iyi mirwanire yayo irashimangira yuko ishaka yuko umujyi wa Goma bazawinjiramo batarwanye, nyuma yuko abasirikare bazatangira guhunga nyuma yo kubura ibyo barya ndetse no kubura bimwe mu bikoresho. Nta yindi mpamvu ikomeye yo gufata iyi Minova. Ubu ni ukuvuga ngo M23 bidasubirwaho yamaze gufunga umuhanda ujya Bukavu ndetse n'umuhanda ujya Goma. Ikindi kandi uyu musozi M23 yamaze gufata, uyu musozi wa Burangiza ni umwe mu misozi yafashaga ikintu cyitwa indege zose zigiye guparika Goma kubanza gukatiraho. Bivuze yuko nta ndege nimwe yomerewe kongera guparika Goma M23 itabyemeye, kubera ko indege yose ijya guparika Goma irabanza ikazi igakatira kuri uyu musozi wa Burangiza. None uyu musozi wa Burangiza uriho intare za Sarambwe zifite ibikoresho biremereye. Ibi ngibi bigashimangira yuko M23 yamaze kugenzura Minova. Ikindi kandi aya makuru agashimangira yuko M23 ubu ngubu nta gusubira inyuma. Ubwo twamaze kujya muri Sake ibintu birakomeye ku rwego ruteye ubwoba. Abaturage bari kutubwira yuko imirwano yahereye mu gitondo n'aya masaha ikabirimo M23 ndetse na FARDC barimo barasheringa ku buryo bukomeye cyane, nyuma yuko ibitero bya FARDC biri guturukaho bita Bitando ndetse naho bita Ruhinzi. Ibi bitero bya FARDC byose biri kugaba ibitero biremereye mu bice bigiye bitandukanye, yaba za Gashebere ndetse na za Miyanja ndetse na Gahongore. Ibyo bitero ndetse n'iyo mirwano kugeza ya masaha niyo iyo mirwano iri, ariko ibi ngibi biraza gutera igisirikare cy'umwijima umwaka ukomeye cyane, kubera ko M23 nyuma yuko 80% yamaze gufata uyu mujyi wa Minova, nyuma yuko rwose intare za Sarambwe zamaze kwinjira zirimo zirarimburana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'umwijima, biremeza yuko M23 ishobora no kuza kongera gutekereza uburyo yakwinjira muri uyu mujyi wa Sake kugira ngo mu by'ukuri igabanya akarindi ndetse n'amakosa akomeye cyane akomeje gukorwa n'igisirikare cy'umwijima. Ubwo ni FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR Wazalendo. Iyi mirwano ya FARDC ndetse na M23 ndababwiza ukuri ni imwe mu mirwano ikomeje kugenda igarukwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ikindi kandi ibi ngibi bigashimangira yuko Antoine Kisekedi Chirombo agiye guhura n'akazi gakomeye cyane, kubera ko abasirikare benshi ubu tuvugana barimo barahungira mu mujyi wa Goma, abandi bari guhungira Bukavu. Ibi ngibi bigashyira mu kaga gakomeye cyane umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, kubera ko M23 ikintu yamaze gukora cyo gufunga amazi ndetse n'umuriro. Ubwo ndi kuvuga ibintu byose byakenerwaga yaba Bukavu ndetse na Goma. M23 ugendeye uburyo yamaze gufata ibi bice birashimangira yuko nta kintu kizongera rwose kujya muri ibyo byerekezo. Ngaye nguko ibyo ngibyo ntibikomeje kugenda bivugwa ku mirongo y'urugamba. Reka mbashimire mwe mwese twabanye, reka mbabwire ni mwebwe mwakoze subscribe, muri abantu b'ingenzi cyane. Ikindi kandi namwe mudusigira ibitekerezo, muri abantu b'ingenzi cyane. Uyu muyoboro wa TV Rwanda ubagezaho amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba, bityo rero ni mudukunde mudukurikire natwe kugira ngo dukore iyo bwabwa kugira ngo tujye tubagezaho amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza. Iyi ngiyi ni TV Rwanda. Subscribe to this channel.